Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Ucio ureta murata na utamundurithagia nguku hindi nikinyaga akamengeana akamiria riu tiga gwita maithori ndukanaugia ati ndiakwirite. Ni hari uria kamwona gaka tall, brown and handsome. Au hatol ndamuigirira ni hari akagwithagia githauti tathie tukirikiria wigue ucio ureta murata no tamundurithagia nguku hindi nikinyaga akamengeana akamiria riu tiga gwita maithori ndukanaigua ati ndiaku no igure kegucagia thauti kuma abomasa ndukanaigua kuma ki reticulum nginyitira gatitira gakuo kaingi gakarehe thauti voice box urukia umuthi ndukanaigua ati ndiaku tini tukaruta thauti kamwana kau gatakwigumira eguku amirute live one on one na muona already yako hapa no atano kari andu ni maguthukite gwa Farmhold Ventures Limited ati marahitukanira farama angi magioka ati magathie angikorwo ni maraninire project ya matu kivandini ri riu ni wakiona matu no iguthira NB matu kivandini Kagundo off Kagundo road ko ne matigagetina no marahuranira indo icio koguo mutigacererwo 6 kilometers off Kagundo road. I tell you netwo mwalimu farm muno ciwaro yuna kuria thiini na ne matwaraga andu by the way igwire ungibanga nao ni hari van maundu mothe makarorwo wega mukabangirwo ngari mugathie mukonio ciea mukaria ngoko urona ta ithe ti uhoro wa ma wikire mukonde mukaria ngoko matunda kuria nona mauto kwagira ni koguo na migode no ne 50 by 100. I tell you koina farafara mwena ucio koina security maundu mothe ne megathitima na igwete ginya kuria yes na migode akire 600 only only wapi malige 200 tondu ukiri na mafata maku aisha akire deposit issue igire haina period of 1 year mdogo I tell you na ndenda gwikorwo gicuthiriria haha kwa haha Sweet Best Stores WhatsApp family group nigetha Kamau agikorwo akiingira ngoro githoma aria metikite register so far na nigetha tugikorwo tukiinirwo ndacuthiriria ngona twina our WCW already Esther Karanja hawa gwa Kairoroiro niwe WCW witu muthenya wa umuthi mena mundu gwitwa Rose mwene Kagema. Asanteni sana our ladies of the day na ngakiona Esther Karanja wa gwa Kairo, Rose mwene Kagema, mundu gwitwa Shiko Kenya, thank you so much. Sonia Ilest Mashawa na Kuru, Frederick Wacucu munene mu Rasta, Dr. Yule Mpole wa Yekiro, Teresa Sweetheart, Henry Kibe Muhesh, Murithi wa Narok, Jairo the creator na gagikiona Christine Karua, Tabitash Leila, mundu gwitwa Liz Shicks, Esther Dhathi, gagikorwo gicuthiriria Gona Judika Mary Atsu Kamau Sinta, Mdi Brownie Newton, Wambo Bresh Gishuru Wakahwa Raini, Engineer John Mwaniki, Wainaina De Wainu, Alice Njega, Betty Gitahi, Wahume Wagatanga, Jerry Mesh, Esther Gakuru Kagosho, Sami wa Hell's Gate, Ohamwe na mundu gwitwa Queen ya Kim, Grace Katiku, mundu gwitwa Jemu Gatogo, Sakim pianist Macnell aka Karo wa Msaba na gagikiona mundu gwitwa Mary Amayeye, Suzalin Fenadine, Prince Franco Watash na mundu ogwitwa Queen Gasheri Flo wa Gatondo, Zakayo Shege wa Kaguda, Simon Gashucha, thegio muno makiria msupa wa mama hamwe na Gracie Bosildi Gaga the Kikuyu chick na Shiro wa Kim na tukahigiro ni Kiroi Susan 29 ya Facebook ne baadaye acio ni aria metikite register already acio thia haha mbere no ucio ra type ucio ni mundu ogwitwo George manager A+ auga niko tuned yani mauga mambe meherie gikari hau V8 mekire TV maigire mitambo-ini I tell you nginya ranjira arama thoka ko nginya mararigo kari mucara marongererwo be manacuthia kuu ni ria guthukite ni George kabisa sana ni augire ni gutwetha thank you sheje mwena ucio wa mafuroti ona ni menda maundu ta macio tumuguthukia wa Farmhold athie one ni ngari akire nacio haria sawa okay na timu yake turacemanitie ka weekend koguo ni ramenya migunda ndiramuona ngi Kamau Kaini karibu sana na ndaigua niwe umwe wa aria riri maraninire na kuria matu kivandini bypass Kamau uronirio gure kwa jaragurire 50 by 100 na 50 by 100 igi icio cietagwo ki tobetieka ninge mathabu Kamau 50 by 100 times 2
Ndui uria hathiaga ni atiri. Yes. Kiria kioneka ukehuriria gitano yo ni mundu ungi. Kiria kioneka ukamba ukahuria kio kibangaga na kiria kingi kiroka. Yeah. How have you been? I have been good. Turigaine o last week. Turigaine o last week muthenya wa Wednesday. Nigo. Tondu ni twari haha. Na tugitwarithagia maundu. I tell you. Ero ni ndacoka ringi muthenya wa muthe nigetha tuthie na mbere. Ni weka wega ni gutheria horo cio ndungata ya Ngai. Igwete ati ni muracemanitie last week. Wagweta Wednesday ndacoka ni thayo. Igapo tumaga haha mukauma mukahoria thimu mugetha na ta nini wewe. Acha. Apana. Kamau Kaini agora haha niwe ndaigira studio ndina githino. Kare kembamba. Kare shake. Bona unatoa sigino damura because today she's looking hot. Oh my goodness. By the way, you look so smart. Yeah. Thank you. Ona wewe smart. Wewe rohana sophisticated. Kidogo. You are an ensemble. Wauga sophisticated. Well, Sophia catered. Johanna very good. Thank you. Otherwise kama wadu ni magwetereire sweet bestos. Ni ukoretwo ukiona request iria maragwitia. Yeah, ni ngoretwo ngigera request icio ciothe. Oh yes. Na no nginya tuthakire mundu kiria gitia. I tell you. Yes. Riu tutekuria marigu ri. Kotange kunyangite oi. Akamero ka uroreka ge savai. Kamero ni kararia. Kamau. Weiguaga andu ana akuria maria makoragwo MCs makiuga atiri ehe ni ndiraiguika. Alafu unaona otha iria ataramenya ni araiguika Jerry. Mundu ucio ndakarie nyama ciki thufuria iria. Riu ndaramenya ke haha alafu agacoko. Akeneana. Ofio. Tule kazi Kamau Kaini. Thank you so much for coming. Very nice.
ndinayo ya wendo noyo nginyotora itahutia njohero itahutia kireru wahutia njegeke munyeni niukuima njini niwe nyonaga Thakame gateng'era harĩa ndĩwe ndota njohi ndakũima njini niwe nyonaga Thakame gateng'era harĩa ndĩwe ndota njohi ndakũima njini nyau ĩrĩaga mbĩa kĩihũ kĩrĩaga ngũkũ oteria ndinayo ya wendo noyo nginyotora itahutia njohero itahutia kireru iwahutia njegeke munyeni niukuima njini maisha memega gakirigwo munyeni nundu uriku cingiona uthukie mutwe ni nguhitirie ndari riria twigukuthi niwe njata yakwa rufaru rwakwa mwendwa acio angi ni muingi wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki niwe njata yakwa rufaru rwakwa mwendwa acio angi ni muingi wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki Ngai wakwa ni wega ritwa riaku rigocwo Ngai ni undu wakuhe mwene uigike ni kiheo giaku kamenyo ria ngenetha ungikindiria gwakwa weri mundu angikona wakia mumunyaga makoro imaingi we niwe njata yakwa ruvaru rwakwa mwendwa acio angi ni muingi wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki we niwe njata yakwa ruvaru rwakwa mwendwa acio angi ni muingi wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki Shikokinya aciaria yaku nakwa iyo kihumo gitu remire mithirimo-ini yao koguo tukimahe gitio aciaria yaku nakwa iyo kihumo gitu remire mithirimo-ini yao koguo tukimahe gitio we niwe njata yakwa ruvaru rwakwa mwendwa acio angi ni muingi wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki we niwe njata yakwa ruvaru rwakwa mwendwa acio angi ni muingi wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki
mbere nathi na ndungi nyuma ati undu uria niendeketie kuona indo ciothe tutikaigania wagia ngari ukenda ndege wagia ndege ukenda meri undu uria niendeketie kuona indo ciothe tutikaigania wagia ngari ukenda ndege wagia ndege ukenda meri yatia niingika ihango inyume tukagira ngoko ya mbere nathi na ndungi nyuma tukagira ngoko ya mbere nathi na ndungi nyuma Mario Wajeri atini ati aniingika ihango inyume tukagira ngoko ya mbere nathi na ndungi nyuma tukagira ngoko ya mbere nathi na ndungi nyuma uka enawe mwendo harusi andu makwendete ugithie na njira harusi mendago makuone mwendo harusi andu makwendete ugithie na njira harusi mendago makuone imagegona maitho maku otanya totuku naguo uthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ imagegona maitho maku otanya totuku naguo uthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ gitwatigana nawe gutiarĩ rũmena mwendwa wa enirio nĩ ũgĩthiĩ ũkĩndiga gitwatigana nawe ona wainũka meciria na iroto ciake itingĩreka ngome niĩ Kamau Kaini ũru na mũndũ rekei ndĩmwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo niĩ Kamau Kaini ũru na mũndũ rekei ndĩmwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo
kuagira mukoyo inde ciana iture moyo ire kuagira mukoyo inde ciana iture moyo Kimathia kwereire getina inekiaguo naithue ciana ciake mugutura muriaga maciaro naithue ciana ciake tugutura turiaga maciaro Junior wagithagoro Wali muru Wana kengu kuira te wendo utumaga mundu aye mukwesurie utumaga mundu anywe marathioni erute muoyo ni undu wa mundu ungi ani aria ararira aigua ni uramutiga aigua uramute tondu ari na mwana iga kumute muikie muikaranie wahota kwirere munyaka mucii aingi maikaga megathirange na mesie yawe turago mugiririo okanako iwa mwira ndangikagwa kwena mwana na wa mwendo na mwana wake mwende mugunda munoru umenya guona magetha ndungithura ng'ombe na wende kamukua ani aria ararira aigua ni uramutiga aigua uramute tondu ari na mwana wetiga kumute muikie muikaranie wahota kwirehere munyaka mucii aingi maikaga megathirange na mecie yawe turago mugiririo Gikuyu nioigire una muno wemenya withunura ndangai ndakone tiga kungeithia tiga kunguhiriria tondu ndungionwo nawe no kugirwo mbu tiga kungeithia tiga kunguhiriria tondu ndungionwo nawe no kugirwo mbu kaigu wathire atia we tondu makurogo na wari fashoni mandiamba maria makinyago kainainia kai mathire kutondu hatire mandiamba maria makinyago kainainia kai mathire kutondu hatire ate waingiraga kiravu karigwa goikara ni uria arume aya magwe njohi niguo ngĩingĩra maroraga na kũngĩ tondu nĩmoĩ wega wĩrũngu namba ona ndiretĩkia atĩ ũcio ti mũcubano ũrĩa wehĩtaga atĩ ndũngĩnyua kegi Ngai gwathire atĩa we tondu wakũrogwo na warĩ fashoni mandiamba marĩa makinyago kainainia kahi mathire gutondu hatire mandiamba maria makinyago kainainia kai mathire gutondu hatire Shika Kenya mwere atuonie Dari ona ki ni atwire mathire wena magimaishi ona kana wa msabari woi ni maramuigua ateaga muno uria waganagwo ni uria ari muthaka makirorerwo kiriganirwo muthaka ni magambo arume nyaruma nini ngenienda njeru kiriganirwo muthaka ni magambo arume nyaruma nini ngenienda njeru
wathire atia wathire atia we tondu wakurogwo na wari fashion mandiamba maria makinya gokainainia kai mathire kutondu hatire mandiamba maria makinya gokainainia kai mathire kutondu hatire no ni ndina Kamau Steve very gonazo inaria tuonie onawe Shume nene. Kamau Wacucu niä tå kå rengana rä u tondå niä nä ndä ramenya ndä namo I have you have yes you have them proudly I have them I got them I told you to show us but you didn't yeah nona Steve ni arageria gutuonia nie re ciako lira wacho mugunda reke ciume nene no ekerita wow rita itire ciatarwo otherwise utotwarithitio wega thank you you know gathithino turagikorwo tukihura tondu rwimbo kwagira nikio ndi haha oh yes nigetha nawe riuma urakiino iria ciretio no nginya tuthake request yo iria cietio I tell you tondu kiria gitumi kia tukorwo twi haha ri ni twiki uria mwiroreri arenda I tell you nigetha akene hari ari yes thank you so much turenda uhurukio ndagika igiri tu na ni uracokererio haha ona nyimbo o icio na ithu nigetha tugikorwo twatambura andu aya makigirite gwa Gikuyu television akimaga kigera gwa 0721890311 age makahitukira kwa MC Rosemary Karey Krm Duchess age kwa Rosemary Karey page age kwa Steve Jogu Kigonyi Wacucu age kwa Steven Stens wacha wewe nini unani snob mpaka hizo page akwambia najua zote zako una password dojurie onege login thaici ni nini no mia andu maraikarania hamwe gutikoragwo na thiri tajigira service cia ngari ndeciwega alright Kamau Kaini ndakigora ho reception ye ajira we tukirikia ni ngukuringa lift ya nduthi ngwendaga agukora na service alafu mwire ni ciakwa no kumuhegesha I got you yeah I got your back so you get to the car then you sit back left Besa si hau wabe witumire I tell you washiona Devi Muiria arauga atiriri kwani leo mnaenda wapi na dotted ilikuwa doto ikakuwa dotted sasa tuka dot the way Nake tutambure andu me haha kama utaiga githura 45 na rako na muna Sakim pianist Shiko Kenya kade yoga kiwa kama Kaini congrats dear gagikorwo giona ekwa muno na ni share na ni mudu ugitwa top fan witu Jackie David kumuna wa Pangani Wanjiko Bidan thank you so much Mirau Babu Helen Nyakianda Juguna Liz Shits I see you msupa wa mama Steven Mutogi thank you muno makeria msupa mama Gisam niki wathekio ni Mutogi uguo naguo thank you muno makiria Ronnie Ramsey Julius Mwagi nyethe na gakiona Eunice Gishuki mudu ogwitwa Liz Shicks Alicia baby anasema kondani present kama kawaida Jeff Munanjugush Pauline Wangeshi na mudu ogwitwa Josephat Kamau agafuatwa ni Susan Washuka Scott Joseph John Helena kondani na Sonny Thiongo governor Maish wa Kigosho na MC Jimmy wa Shege akirio guko afuatwa ni Esther Karanja Ken Rezinesh Elephant Man ohamwe na Jerry and Nancy wako ndani sana na kwa unia makinyite goko kwa 21 mokete mundu urauga haha Karena Steve ni Jimmy Njugush nicheze moja ya Joyce wa mama alright ndarikia kuona movie na nyumuoka hakwa haru tutirauma mitambo ine hakuna kutoka fantastic yes in Ann Karanja kutoka Donholm hakwa iko top 2 sana Hi Karena Steve ni yule mpole wa Igiko my MCM goes to Mary Hector alright Hi naitwa Eunice Wanjama kutoka Mombasa basi Likoni naomba mnicheze nitasoma yote manake ni sege mnege alright naomba mnicheze song ya Samido Kairetu Samido Kairetu gakoane ni Samido Kairetu adekite Samido Kairetu kando alright good heno giharauga
Hey ni shish kutoka Kitegotea huyo kama. Amwambie ako wagwan. Wow. Kabisa. Wagwan. Haiko TV ni Kevo kutoka K Road. Ngeitheria Kamau Kaini na show iko moto sana muhana wega na dirama kakuo guo. Aja. Dukama keta fadhali. Ona dukana ine. Wiruturure. Kabisa. Oh yes. Gwenda kugeithia mwendo wa Pamela kianjia Kiserian. Nijoroge message mwire ne kwedete. Thank you muno makiria. Steve Bukiherutha ngoro ngithoma register ya Facebook shareholders aria makigerete gwa Gikuyu TV magage comment of you magashare magatwariria magatwira uria marenda nake manager witu gwitwo Henry Kiberi amen ashiko Kenya magathagathaga maundu mega guku gakiona tuhigurirwo ni msupa wa mom. Thank you so much Triza sweetheart mundu gwitwo Shiko Kenya Gabriel Kemani Henry Kibe Anita Shiko wa Joki na kuona sana Scott Joseph John Helen Dr. Yule Mpole wa Yekiro Esther Gakuru Kagosho Joyce Hiyoho mundu gwitwo Charles Cheksa Jemuga Togo Msoka Mam John Munene Magisoni Njao Maureen Suzintegwa mundu ogwitwo Kirui Susan 29 Engineer John Mwaneki Wainaina Day Wainu mundu ogwitwo Jairo the Creator Alvina Karey Sheri mundu ogwitwo Jane wa Githurai Njao Maureen Jimmy Masharia wa Ruige Job mundu ogwitwo Liz Shicks Pasha Mwaora Masiwangare Susan Washuka Grace Matu Mwagi Esi John Thu Sonia Esther Karanja wa Kairo Mary Amayeye Liz Vic Wambo Mbresh mweha wa Kenya Ephraim Wamae na Esther Thadhi hamwe na Elesta Masha wa Naikuru acio ni aria magerete mwena wa Facebook. I tell you fantastic. Hebu dohan auga he areta konso kuma Egypt konso araturura wanonwa na yatura stream live ginya Facebook fio arauga. But how do you manage to do all those things na hamuchoki? Hatuwezi choka. It's what we love kabisa. Arauga I love the dotted audio neri kwa radio horwashio nisio the totally dotted. Yuko John from Consumer Insight anasema watching from Riara show iko juu kabisa. Thank you. Angela from Roysambo anasema we are tuned, you missed your comics and dances together. Oh yeah. Yes we are here. Heka daita kwa maina ya mafloti rauga mko fiti. Thank you so much. Na daktari Mwagi mena mwili tuetagwo Sweetie. Thank you muno. Mwili tu alia kirauga mko juu kabisa. Nyinyi nitawatafuta tutapatikana. Yes. Ni mokete fio group shi haha shiro wenda gia tokuo arauga mko fit kabisa. Salimia huyo dema na kapoa. Nimesalimika. Safi. Thank you so much. Yes. Hai acioni aria makigerete guku Kamau. Na ni wakeigwa ni urakirwo ria tutwarithia no wega. Na ngakihoka no turathie na mbere. Oh yes. Riu utubangire nyimbo cia muthemba uriku tafadhali? O turwimbo twiho twagukenia na gucanjamura na kuigua mundu ekuo. All right, tuigue twekuo. Yes. Haya basi Farmhold Ventures Limited makirio kuo koguo kama utuikia kuo uhoro makiria ni urawona hau uguo na tugicokereria ni tukumumenyithia maundu mangi maingi. Kama ucheza kama wewe Shiko Kenya, small ka good. Shiko wa Farmhold. Renge ngolirikanie ndari ire kwa shito. Renge ngolirikanie ndari ire kwa shito. Oi ekorera nienderarera kagia itweka ria ngoro ndari kaigua taita kono ngitawe ene tihoro kaigua taita kono ngitawe ndarie ene tihoro oi tenda kuona donagata dona muraika etumi yonete tawe donagata dona muraika getumi yonete tawe oi nikorera nienderarera kagia itweka ria ngoro ndari
ngetawe ndarie ende tioro ngaigua taita kono ngetawe ndarie ende tioro esiku githomo ni wakirikirie ndarie nokiona wira githomo ni wakirikirie ndarie nokiona wira oi nikurira ndienderarira ngagia ituika ria ngoro ndari ngaigua taita kono ngetawe ndarie ende tioro ngaigua taita kono ngetawe ndarie ende tioro Gadambo, sikiliza wena PS na mateke ishinde moyo mwena ende awalimu nini ogethoma waendere irio nigathiaka wanda yake agicenjia raini agithama kwa wagithie undua gathiaka Mena Steve. ekania tuonaga twinawe kari atuiria njuragia twitainwo
ndi uthiete no gacoka uiye narora ya ndi uthiete no gacoka uiye narora ya ndi uthiete no gacoka Lakini ni ile mbaya ya msuri. Ile mbaya ya opposite. Nena uge mambo mbaya modu anyite maudu ni moru mono. Moru fiu. Lakini ni ile mbaya ya msuri. I tell you. Msuri kane mzuri. Joria Kamau kiuria kimwe kinini ni undu wa mathaa. Morie. Kamau ni urona he mundu aya tuthia tukenjosa kinyothi. Ni wetu jawona ndagika 30 tukoma kuthua mathaa mere tutigatenderie ni twene kigithia na mbere. Ndamuragia ungithie gwaku niguo wika akanjira okere biashara. Heja. Riu Kamau ngori ungingira gwaku kuri andu aku marakarite ri. Urigithagia nyimbo uguo koya ngita kana hathiaga atia. Na kimugambo kiu. Kiria hekaga ri. Rwimbo rutiumaga magego-ini. Rwimbo ni rwimbo.
no ngigeria kugiriria ona wi murakaru ona wakora andu mari arakaru gwaku waigera rwimbo magego-ini tiga gutindanira nao ina firirikia thank you so much Kamau Kaini ni tukenaga gukorwo nawe guku ni ngenaga muno yes na hari andu o gakundi we aini mareyukiriria aini mundu ndari aina no ni arona no ende kuina na muno makiria na gitemwe koguo no nyendio mahe briefly advice nini na uri ungimateithia mwena wigie gita ni undu uri ngira mundu ucio urageria kwiyukiriria hau ni thia ngiraga mundu umenye wina kaundu gaku unique ndukagerie gwika ta mundu uri ungi we ika kaundu kau ureciria no wike na ndukagerie gucoka na thutha yaria biu wike kaundu kau ona akorwo ni gita imwe ri hura umenye ndungihura ta nie ndungihura ta mundu ungi we bata ni ndugakue ngoro na witindikiririe hari kindu kiu I tell you na nikoragwo na classes no enjoy no mende gwikorwo magikuona ni burithanagia gita mundu angibatara no anjethe na namba eno thank you 0704 286 411 Chokera 0704 286 411 na bado ginya mena ya Facebook social media kila mahali uguthie wandike Kamau Kaini ni ukunyona kou ugikibatara undu wothe no ugore kou ginya YouTube ndikuo naga subscribe agienda skiza no kuo ni ukuona skiza ndiciandikite kou guothe na maundu mangi maingi thank you so much no draba ni uratumagaria na rwimbo na ndio tubangeire ruriku na ni wageithio ni Magi Maish marauga very smart to tune from South B tuna kama wetu wa Buru Jemo Morris the Uru na Shosho please wish our bro quick recovery Jonty Fresh tukakihoya ni kuhona na ihenya kabisa na Magi Maish ukigeithike o wega Fred Kahora ngakiuga ni aratuona mitambo-ini na kama wetu wa Buru nake ni agikinyo guku Kahora ena nyama Kahora totigoka kuria nyama togwetera igane ng'ombe ngima tugire ng'ombe I tell you thank you so much kuhe mundu ngikuhura bara tugithiaga kabisa ni ingifio maroka haya shiko Kenya dara noga na dara hua hena Hadasa Mongai na shiko Wajiko Jacinta Wairimo othe memi tamboni John Wawero Kings na Kinga Kure mokete fio shiko Kenya ndakuona rege othe marauga ni kwega na Mugithi ko juu sana tena sana asante sana nigetha tukiumire ririkana Farmhold Ventures Limited ni edia migunda miega guthuka mwena wa Ruiru Town mwiroreri Ruiru Town gutiri mundu utowi Doctors Plaza ni second floor na ugikigira ni kugethanira na Cooperative Bank ugikorwo ukiraniria na shiko kugerera 0700670220 akwikhe uhoro makiria wa matu twi matu ri town ni hau uguo mugunda ni hori na kwina bei bacirire ugithie na cash ni 140,000 na gikorwo ndira kurihana installments no uthie na 140 130 uthie na 150,000 tuni to stay home ni ndu gukihana I tell you okinyagia 190 na tuna project egi o mwena wako 6 kilometers off Kangundo Road amwiroreri witu tafadhali besha ciaku itikagithio uguo tari na kia hando na ni 50 by 100 kwena thitima farafara cia sawa ku electricity maundu macio mothe security ne makagia ndo wek sawa muno 600,000 no abe maringe deposit ya girima kana mere icio ingi uri heina period of 1 year 400,000 thank you so much ready title deeds wagura kia na kuria kwena freehold atekia wagura ogwikoria kwenda nakio ndo mugoda ni waku ni horo wama na ukiguthuke guku kwa Farmhold Ventures Limited guiding you to own gagitwa MC Rosemary Karey KRM kuna nyani Duchess wa haha kwa haha ndimuraga ni ndimwendete muno makiria gatho ni kuri inywe ngumuna ugoshi ni kuri mwathani see you tomorrow ugikienda video no ni kumukora YouTube channel yakwa kwa MC Rosemary Karey KRM Duchess nani gauga thegio muno hari marore yakore waitha kama masoni othe Eldoret ginyari othe tutana gwetani odo wakinya matharu cio twi hamwe ha muno yetago Steve Jogu Kigonyi Wacucu till tomorrow God bless you God bless our country Kenya Kamau tuzindikishe jameni turute irima
eno niwe ikeno ciakwa gasmoki gakwa niwe ikeno ciakwa irio cia ngoro eno niwe ikeno ciakwa gasmoki gakwa niwe ikeno ciakwa Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu.